Longri arlo National Entrepreneurship Man kitalon ji aphan EM Richard Tokbiari deng Kangpu. Lang parpan lang tuk rong piarong asarhem All Party Hills Leaders Conference Women Wing spend 60 dola putak chirok tok ajay mek kedeng. Ingdeng Kri si ke Charlie car biari sok ki juidam ke barpen hem chele ledet. Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमा फान इसी बिरटा के मी बांगसो अदवाई नॉन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग अलोंग से तमी लोंग पोनिक जी लापेन आन पार्टा नांगली ना होक दाम दे हेम तोडलुन पेन नांगली हेम आन नांग के पथोन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइज से तमी दो इक जी लसी हुमरी इग्नोन आमार जीवन पांग के वर्तमान ला आमार जीवन अदवाई चंदन पेन जलारी केंगे सुकर इरी केंगे सुकर तिमी harja hai bang kayak sap nipon bom na phasa tipi jena bang aku lah sih aku non kecian thulu Klar dakpen kacini jiapan troxy 5 hini trok ho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom Pinia Adap Abirta long penili sami mirinhan sepi Pinia Abirta tonpen arjui tha Ministry of Education ke lang Mahatma Gandhi National Council of Rural Education mate MGNCRE atumpen det piang kangalong higher education ang deng National Entrepreneurship Man katalon ponji aphan chisik chedang ponlo Bangso National Entrepreneurship Man laki kewangji preni phai kriser kepen phaikuni ni phai inkoyar ni ansi talon ponpo La so ting si karbiang long la pen ni jang karbiang long along ta kedoan school along ketalon ponji aphan kedam tang Preni Pai Cricket Homani, Karbiang Autonomous Council Education EM, Richard Tokbipen, Kedamtang Preni Pai Cricket Homani, Mena, Karbiang Autonomous Council a Chamber along in Pupondo. National Entrepreneurship Man Taputa, Karbiang Autonomous Council EM, Richard Tokbipen, Perangkyang no Kitan Ponatinki, National Entrepreneurship Man Kitalon along, Jesemet, Skill Development Aputak, Kupuson Pensi, Jung Kachepareng Tekjima Hai Tan Ponpo. La solong ke doan higher secondary college behak lembang atuma phansatami cherok tok piponpo National Entrepreneurship Man ke talona long ke handmade craft handloom cutting food processing hai hui ke than pon pen jung ke charjap thekja phansi loge charle ariso ejang atuma phan seke piponpo pusi diet mate DIET thanbang bobby ronghang pipen than pachini pon Kitalon is 6 Social Entrepreneurship and Sustainable Development Activities, Rural Entrepreneurship Activities lapen, Vocational Education and Skilling Activities ajay meksi deng ponpo, dai thanbang bobi ronghang pipen than pachini pontu. So awareness upon skill development. Karbiang long atokon mo sami so observing video pa. Nilipan solo pen poster pen release nanji inaugurate nanji ko so aputak jate je kapachini ji afansi nilipan solo bini poster ni release long no la pen so poster release long abun itum long no chetong du secretary education ni rula bunchu pen chenglo lapan additional director Giza Hopen Chenglong ni Komati Mumpi primary education and diet pentung bubi ng Mumpi pen Chenglong itu kadoko we school college kadoko we adino asami palila ko la pera businessman atum local administration kadoko we losami la hai putak awareness apang jate zela pini something we have basi itu makachiru ninga klong pen pitulo de mason itu mapa Muhammad Gandhi National Council of Rural Education Chairman Dr. W.G. Prasanna Kumar alang lifan akiru pilo jam DJ lason apora baha itu pansami nakam pamat hak tekpen pamunci tekpen itu fan pachini pen aporting pen itu kami laso paceton tekpen laso awareness along itu ta citonun lupa tekpen si kita Kangpo Ahut, Karbiang Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi, ACS, Karbiang Autonomous Council Joint Secretary Nirupama Timongpi, Inspector of School, Bireningti, AES Lapen, SSA District Mission Coordinator
nayan pathak atum pen chetong dun News report Karbing Long Live Kidamtang Prenipai Krihiniani Dwarbaguri MEC constituency Angkangpi Daythor Police Station ke Parlo Langparpan Langtuk Rongpi Arong Asar Ahemalong All Party Hills Leaders Conference Women Wing Satumpen 6 Sidula Puthak Chirok Togamai Kedengpon All Party Hills Leaders Conference Women Wing Samai Pi Hunali Terang Pi Kecharipon Amai Long EPHLC Women Wings Kongchun Bangpi Rohila Lekte Pi Pen Mai Ke Phalam The Lapen Aluhi Ke Pachinia Jaimek Enpon Long Bangso Amai Long Aluhi Aman Pen Dwarbaguri EPHLC Amai Phu Mondor Singh Ingti Bidi Sarpo Robinson Singnar Sai Hem Chunbang Jonaram Terang Raju Terang Lapen Women Wings Klembang Phiatum Pen Chitong Pon Dwarbaguri EPHLC Amai Phu Mondor Singh Ingti Pen Jumesen 6 Sidul Aputhak Than Tekang Lapen Bangso Jai Megalong Bang Thong Kep Sose Armu Chitong Dun Lapen Jesemet Ke Preni Pai Krip Horni Dolamara Along Mas Joining Amai Along Ong Dung Armu Chitong Dunji Aphansi Nilitum Labangso Amai Sitami Kepaman Pon Puta Dwarbaguri APHLC Women Wing Samai Pi Huna Literang Pipen Ning Jepon Nah henlo ni tum non kiranchi ni tum tarik krip ho huni barani ni tum la so meeting mas joining la so tum ki biye puthak ni tum la so puthak sini tum pini ka chingwai ki bi thek jing aputhak sini tum ka chingwai mate tum ka chetong lo athini ni tum la so women wing tum sami ni tum ka chirung ka chirek mate ni tum plap ni sami ni tum ki namji mate la so puthak sini tum ka chingrum iglo dalamara along sini tum bi ko dalamara la bujara along sini tum bi ko on kibangji 15 ani mass joining labang so program ki BJF hansi tum women tum pe tum son ni ka chi than pon je phansi ni tum chi pha chingrum pon lo asi chi than pon long lo asi labang so ni ko puson pen si labang so mai ki pachun pon ji ma la pen labang so mai hod women tum ko puson pen si ka chi rap din ji ma labang so lam si ni tum chingwai pon lo News report Karbing Long Live Kidamtang Prenipai Keparni Nagaon District ke Parlo Jaibuk Teronarong Amikar Onsing Teron Pensangpi Rohilap Rongpipi Atum Asopo Longkiri Teron Artaningkan Ingkoi Loke Charlie Pen Apunu Apok Edahem Diphu Police Station ke Parlo Birla Ward number Sirkep Joy Singh Teron Arong Amikar Bijoy Teron Ahem Pen Lo Charlie Donapan Pinangan Aningkan Pen Dodunsi Pining Anke Diphu Government College Along HS Fasiar Angdeng An Charlie Dunlo Bonta Longkiri Teron ke Damtang Prenipai Kebarni Kang Sampor Pai Pho Por Malom Hong An Malom So Juidam Lang Pupen Bar Juipen Pinyarni Anta Hem Chelele Derlo La Sopena Jok Kang Bodet Longkiri Teron Apia Po Apunu Atum Adona Rap Lapen Jirpo Lapen Chini Chetek Atumalong Anta Birta En Thailo Bonta Pinyarni Anta Thek Long Le Derlo Longkiri emangoi nang ting tungolo ni tungge anda to tek the loy me te yang tek the no phana ki matha ong ko pa ni nang me puno ta nang pai ta ki chi lo po de ke nang to ni la bang ve go alu de ta hem mai no ni La Sopo Takedam Tang Prenipai Kri Siani Diphu Police Station along Missing Complaints Etami Pidamlo Bonta non pu anta thangnat abirta avilang pusik longkiri teron asarpura pherangke thengno mekri meklang pen nang pachini dun dam se mat bang ve dan pon bang ve dan chong hong bom da bang ve dan lo tela so ke dam honang le tum han ko pini than kang do manani la nang ki than tikang mane la song la pu dam rai lang tu mani jil pu jil bilang lang man ke man le de lo so ta la na li tu ko so ji ma thai man ho pe ta ni nang man pi thala so so than ke long nang tuam ho ba tela so aprang nang itu ma ang bong pini lang ma chiton ti la puson tu ma chiton ko pasai ta pu pe hang ta pu pe so phan ta Anchot kali longkiri teron asarpi sarbura atum asupo hem chewang ve da jok chu thek thek jun thek thek si matha ki sungpen kachiru loklo na hok le dota hem chewang non lapen hem chewang ve det lapen nisopo phan che thek long le pulote labang so appear the matsi do thek thelo pusi asarpi ningduk kachiru pen ningche pon Longkiri emangoi nang ting tungolo ni tungge
anda to tek the loy me te jang tek the no phana ki matha ong ko pa Ako nang nang may puno ta nang pai ta kichilo po deke. Nang to ni. Na bang ve ngo Ano de ta hem na. Ta men nang hem ki de bang vek nang ko de. Ane nang pai nang ko ki matha nang ku na ani ki matha nang ti kan no ban ra ka ku. Ki to thek wang ve jong thek wang ve de ba na hok le do ta men nang. Ka lu so le pon de ta men nang hem nang we nang theng thi nang chok ki ta nang ti lan vek nang ku na. Aku nang wang ve pu ta ni tum ke do thek wang ve lu. Wa ni lo nang ani tu ini nang tu ni ti ma lo ni ke no ta jang thek wang ve de lo do thek wang ve de lo pa yang ko ka vi lu ti chi no na nang thek lo ni pu no ta ki na ha nang to pa thek ko ano ni ti he pe na ha ni nang ya lo ni pa cha lo pa thek ni ni ta nang no ha pe ha ta mi lo wang vek nang ko hem kin ha pe na ta mi nang dang nang ko La silong kiritero na phanma chokle theklong positami la screen along ke paklang pona phone number 6001 65308 9101 06256 along birta jiaphan a hemasora tumpen kachuning ripon news report Karbin long live Loke Charlie Henlo Pirthe Kachechardun I Ameklo Bonta Loke Thana Bang Pujongsi Lo Than The Det Polote Lahayo Somaratum Pirthe Chechardun Jima La Pusona Por Ho Torte Apam LP Scholar Rong Than Bang Nayan Moni Saikia Ke Lo Than Thesi Ningkan Kep So Setang Lopusi KSA Atumpen Aningiti Chepaklang Ponlo Alang Lia Cheklo John Vangta Bainong Chodeng Bomsi Karbiang Lontan Mas Council Apan Arimunpo Chepaklang Ponlo Torte Apam Arat Thangta Chopu Hahi Bang solam thei chini si karbi lo charlia song mate KSA atum school along an humri damsi ahok alam chini ponlo bang so phi KSA atum rongkhang education block along block mission coordinator hunmili bongrom pi arideng nayan muni saikia tortia pam LP school along loke thandam dia puthak tok jirpen pinpora lo idamlo lapen ahok pet kang sai pado ponang jia farman Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongthang Assam Education Minister Ronuj Pegu Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Education Richard Tokbilapen DC West Karbi Anglong Atuma Phan Panongsi Pinpora Lositami BMC Reding Pajir Ponlo Bonta ahok pet kang sai mate woreng pen kang than ponji kalisi tortia pam LP school pen R2K kang LP school along si nang transfer thurong alam KSA pen asapta ninging samdun te derlo Karbi lo charlia song la pen tortia pam araratum adiman pilo jongsi sarkar atum arjuje pulote kewangji apora hut sotak pen chesong ponji pusi KSA tiripi akong chunbang Biswa Jyoti Teron pen Khironi Agriculture IBSI hemalong khirangkia mai ke phaponalong ningche pon Kita mahala haya pita kena tu manggalam. Ningi ji, ningi ni kau bangki kolma, dom dasmet peda bangki. Karbi ngong tu maskan tu education department tu, amina ngasai kace claim kasele, lepen celang tu kami melihat konsil non son thanda ngatung tu kami, lalu son ngasai claim long kau. Negligency bangki non do kau. Lalu situ tu memang kelak soda kandang pinrem lo, alang tu bond se. Education sector bangga pacing tu naik tentang tu dasmet thanda ngatung lang peminang. Lepen kiam tu thanda ngatung tu kami pinrem tu kali. Than bang atum phane tumta manpeng pi lapena tumta toy pemi thema than bang ave te pini labang so il tuma long ri khutame atur long le kuil tum chini pimi khutame ejhak athan bang atum than bang ke il tum pin purna kokchi lapenom jasme ped bang ke labang so I stu bang ke piluma torti apa English ME school along than bang labang so I stu puthak jasme department atu kelang tang kre dang atuni sipini pharan ke ma fitam nong tum thing nong tum phanang chup phanang ko bang le Lasi kita anggelan ni bangkel pesan pace mamena lapen alangi khanda semen non transfer bangkel tum proyek lapen education ek ateng pen alangi phat insai re kangi lairo tum kemang lo insai se protang to bangkel tum mangke mo pen ile rujulo to son lo kache so fan deng bangkel laging thorang ko Khironi pen mohanteron Karbiang long live Dwarbaguri MAC constituency angkang Daythor police station ke parlo Daythor forest IBSI hemalong KSU Dwarbaguri head branch atumpen kedamtang preniphai cricket homani pherangkia mai ke padopon labangso pherangkia mai ke phaponalong kachetong don KSU Dwarbaguri head branch kongchun bang gotom terang BD sarpo amron terang Daythor VDP Anderson Singnaratum chetong don
kedam tang chitia cheklopen KSU Dwarbaguri Head Branch Klembang Photum pen Quality for Education pajai make and pon pen school ka humri dam kedam tang preniphai kreisiar ni an pajutlo lapen Daythor Degree Model College Daythor Higher Secondary School lapen Harlongbi Velongbi College lasonsi attokano inglongar lok LP School along anta humri damlo lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MAC mate EM Richard Tokbe tum lapuson nangkapin khatpon thegapot kurwang thulapen kachuropon quality education awareness campaign abu thani tum dam tanglo asila bangso ahin ni tum dam pen pamu pen hala secretary ki poteng si ni tum longkwan ma dam tang la bangso school ni tum non ma men than pon pola si ni tum la che thak lap dua bang riang kang pi kaddo ko be pangro me do we bon stame la bason si adak si kapadam to ni tum data dun e la so long ni tum det claim la bilap dagali KSA tum do inglong pho la pen mi theng tum hala tum an sami nang chira ban chi to dun pen ingkung si ma de fast face bang ge chun pon lo bisi ni ling ni thela ben ni tum Dwarbaguri KSU head branch hin pen de thorang kang pi ma de la proper de thor rong teke along chu ben chenglok rong sali kaddo ko ben chenglok ni tum hum trainer cap high school ani tum humri dam tanglo la pen la bangso hum trainer cap high school men ni aport ding chat ta hai bon stame la bangso news kilang abang phu pitum stame la bangso ni tum KSU Dwarbaguri head branch hin pen kabijit dam tang ma de ka humri dam tang high school men ni than parju poning tung la si nil tum gedam high school men ge lai khenlo Daythor high school langklangwong English high school Daythor Gov ME school ke kangadong LP school ke kangadong high school Aparangsoli ME school angjok terang kaliuni LP school arlompira LP school Aparangsali LP school me ladak kaddo ko we ni tum ki humri dam along pen misen la son si thekpon long lo lapen halapu bidi sarpo amoron terang pen kaningje ponthu ke dolamara along class 9 lapen class 10 atuma phan free coaching sitami b ponlo lasi komadnia korte injira tum jongsi aning hang polote free pen mate ake joy pen coaching and ponlong ji puta ningje pon lang por hut sitame elitum Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon jakong the perfect non CEM mate Dr. Turan hang alang li ke Japon along Education Department arpu ki pek pon itum kaching hon Dwarbaguri local MAC made EM Richard Tok bialang listame la bangsu initiative ke en pon apon itum ningarong parpik lo lasi kiwang lang apon same la answer se initiative en pen riso jang tum mate organization tum tame cherok tok ben kapalang to ye phan hukum pi pen itum claim pon lo lipung te chunpo la bialang news report Karbi Anglong live Pinia Adap Abirta ke Lapuansi Kangtonik lo